Sika kuti plis ose atangka pathik ponsi ambinong pen langmek ang kacheleng atowar kasemar ponji aphan MLA Rupsing Teronari deng pen long e ke somasai deng pontanglo pen taun ang kangang bong pen kaching thor ke pa phithek tigadim polote lakha forward henlo labang solam lake Hamren Municipal Board ang kangalam si ke jong igdam alam Hamren ambinong pen Chongkup ahawar kacheleng atowar ki sungalam kidam tanga porko anloni jo peda bakinang jiason ingti penmen thu atowar aphan anta kamathadam ki sung pulote chethana matsi jok plot lo binong lasong bong pen eson ningkarong birta MSC Hetsing rongphar alangli pen non nangkewan pido bangso birta lake MLA Rupsing Teron alangli labangso hawar arada phan towar abaha RD kedengpon dolo Kidam tanga por inghan langbung kachehelat akisung alar non penke iksip atowar pensi rat chileng longpu local MSC rongphar kematha ke parsik damajok pini lapuson adim iksip atowar ke me pensi rat chileng ponlongpu Kidam tang surihini raing kora get hom pen surihini raing kora plianing kana baha kedeng pontang pen kilometer trogajak atowar bangso aning kana mat klem pangcheng ponpu Tangte MLA Teron Sangho pen ke pachini pon bangso kupi askimik lo. La bangke ala so askim bangke la bangke litum dak lokal MSC alang di man ngi mat haten pen ki pan popular nang pila to popular pen sokar pan di bodai lo la ba se pining wani tuning aning kan 2023-24 lake mukhomoti pukipon nirman asuni pen apana sotowar ke dak ambinong ada hamren pen longpai Ayah mana Chongkup lamaya, tanon bangke apuson bangke dah aminong pen lagi lamaya. Ada kilometer trok an, atau tua pompo, kata di kekutip tis usecet atangka panong pasti, lapining bangke la suakam tunceng pompo lapinon mengatandar pialo jadi alo lapinon kam keceng punya pasti pini bangke itu ani ok pompo la MC pen pangu tada kecingum arat orang kalau cuki masa ada tumda dang lok asong kerja apa tumda tuan komiti musnah baca dan tumda kerja lok itu tumda kam Ahok labangso towar alam pen jongsi mathadam lote Congress ke chari arnia hut longdun de binong hala so pora hut hawar kiduk ke boy det aradatum lokachu pidun phurun ko anlonilo bonta hala so pora hut lapusona kang hon ang thegamatsi abi binong bangso pena jok pini chikimo dam nang koklo tema sita sika Kuti plis ose atangka aphai pen pini labangso along e ke sompon ik thega jok rongasar sodar phura pen MLA Rupsing Teron anparta MSC Hetsing rong pharaphan kachuro lam the karbiang long life athengno pajir poniklo Mele hatu vela tu skim kedeng konten sotwar kali perbangnya ni nak menong prarong kanta ya program joro Towar kave akisung pinipen jok popura ambinong arat anparta Chongkup lapen langmek ang aradatum ningkarong kachipipen long eke sompon adimalong penangan armu nang chitong dunlo la anchot kali City Infrastructure Development Fund atangka pen Hamren Town ang kangaphan kuti truck sikebra hini atangka deng pontanglo Bangso atangka pen rongso piarlo kacheleng akrong tin atowar selam chengponpo. Bangso long eke sompon amay long MSC Hetsing rongphar socheng VDC amayphu Joy Singkro Mohila District Committee Dunmai phi sangpi Helen Tisopi ronga saratum pen Sadar Pura Mensing ingtiatum pen kedanglok penangan man peng kedotum chitong dun. Na tahun lepas CIDF tangkap yang kuti baru si tuhan pekerjaan nang pido atau nol bangan si karbingong CM Dr. Turun Ham tangkatan patinya teng ke bangke atau dia 72 crore tangkap teng solo atau dah bangta kam Hamren pen rongbong terang karbing long life